So, alright sa inyo mga bay, welcome to sa bagong video. Sorry mga bay, excited kayo ko, no? Salamat din sa nag-subscribe sa akong YouTube channel mga bay, no? Ang ga-shoutout na rao. You're welcome. Sa pa-shoutout, no? You're welcome. So, atong dalaan na karon. So, PS Cars. So, PS Cars. Penis and purp. Wow, kabalo sa pagbasa na, bitch! Okay mga bay, kabalon ako. So, PS Cars TM. Nakita yung mga bay, oh. Kita mo. Di na ito gaya. Horror game niya sa mga 2018. Si Luis Contreras ang gagamaan. Pre-install sa Play Store mga bay. So, wait lang. Magkakaon sa kuha niyo. At ako sa ano, release ko. Lamig ka na extreme. Wait lang. Para kuhan ba? Mo kusgan kay ta mga bay kay horror game ra ba no? So, i-fast forward rin ako din na. Tubig. Tubig no? Punta sa mga bay, i-fast forward din ako. Extreme. Kapalit mo sa akin kaya. Thumbs up if you enjoyed this video. Sorry. I'm so rude. Lapit ang mga bay. Dire sa na ko labi eh. Iposto na ko nila. Tubig. Sorry. Dapat isog tayo ni dala mga bay. So, well do. Let's do this shit. Ay ko na. Opo ko balon sa ni dula mga bay bago pa biyaw gadulan eh. Basahan sa nako ah. Hello there. I'm sorry I could not wait for you but I was running late. Thank you so much for taking the job in such short notice. Notice you saved me. Pwede din. Ay. Grandpa is already sleeping. Hopefully he will not wake up till the morning but stay alert in case he needs you. So 7 PM dapat mo survive ta mga AM. So there is one thing that I forgot to mention earlier. There is no electricity in the house. But I set 4 hand crank generators to light the place. The generators are already charged but keep an eye on them. The whole system can be a bit unstable sometimes. So, ang generator maguba po daw kanang mautdag charge kamay makasabot na. If for some reason you get an error, you can use the laptop that I left on the kitchen counter to fix it. Thanks again. See you in the morning, bitch. Okay. Touch the laptop. Dire na to ibutang atong kano. So, labot ya. Mga bay, nindot kayo siyang dala. So, charging ani. Manay crank handle no. Hey, to arrow ups. Dire na to na isa ibutang. Touch to move, okay. Touch. Creepy kayo sa mga boy. Okay, nasa Money C. Okay. Touch to move. Ang D, money D. Okay. Escape tutorial. So let's go. Bitch. Kuratan ko to. Ah!
Sorry. Low adding. Okay, kung ano yung tinodan siya. The fuck? Okay. Charge. Wala pa man napaksi ano. So magulat daw ito mga bay no. Mo ko na ang kaning ABC to di kita mo kaning nasa kilid to ha. Kana. A few moments later. Bitch. Abrir. Nagailak mga bay ako bulasa. So one, oy kani. Kani B. Taas. Please. Balik ta. Dire ta sa laptop mga bay. Op, B. Charge. Go. Taas. Creepy kayong kuan background music mga bay actually. Dire. Oh shit. Dire. Si. Ayaw balik. Bitch. Si. Ang B. Patay. Oh my lord. Nagailak o balokin sa to. Charge. Sadi. Actually mga ba isa ra ka kung akong gigamit, isa ra ka tudlo. Adlo kayo. Sa oras. Da. 8:45. Charge. Sorry. Kulbahan ko, promise. Kisa to mga bay. Di po. Buang na po dog sundo na to no. Charge. Sabi. Le, taas. Charge. Oh my lord. Isa to. My god. B. Oh shit. B. A. Isog ta. Bye kita. Isog kita. Okay. Sadi puno pa sadi. Pero okay lang. Kung ato daan. Naog ta B. A. Alas 9. Snib. So, ang orto sa video pero ayok na na-enjoy na yun. Don't forget to like, comment, and share. And subscribe to my YouTube channel mga beno and click the notification bell para ma-notice mo sa akong mga latest video. Request lang mo sa akong nalang sunod mga beno. Bye bye, next time.